Men Kırımlı ebet ya sen Kırımlısınmı? Men de Kırımlı gerçek, siz Kırımlısızmı? Nasıl cevap eken siz de Kırımlı olsanız? Bizler bir yerden Karadeniz yalı boyu tarafı beraber. Я строил свою студию домашнюю, студию звукозаписи. Ну, назвать ее такой профессиональной нельзя было на тот момент. Что-то пытался, делал, покупал микрофон, студийную звуковую карту. Вот. И сам развивался, что-то пытался в интернете посмотреть, какие-то видеоуроки. Kırımlı olsanız bizler bir yerden Karadeniz yalı boyu tarafı beraber. Ken uzun çöl tarafı beraber. Kayalar, yüksek dağlar tarafı beraber. Bugün sizler için hazırlandı haber. Bir vatan Bir Kırım, bir sana icat, bir mikrofon. kardeşim. Satırlar, kafiyeler, duygular ile aletler yazılma. En iyisi dinle. Kırım'dan rap. Самое главное вдохновение, как бы, черпаем его везде. Вот, это может быть как и еду в маршрутке, что-то пишу, также смотря на происходящие события в стране, там, за окном, где угодно. И записываю это все в тетрадку, в блокнот, все эти переживания какие-то. Вот. И из-за этого рождаются все песни, рифмы, строки. Kırım, panika yok, Her şey hazır. hazırladığım her vakit gibi sizler için canlı yayın. Panika yok, Her şey hazır. hazırladım Kennedy rap icadım senin için halkım. Kennedy rap icadım senin için halkım. Panika yok, panika yok. Kırım'dan rap hip hop. Bu mukaddes toprak facia unutulmayacak hatıra kalacak facia unutulmayacak bizler ne kabul etti